Pre svega, hoću i vama, poštovani predsjedniče Republike Srpske, svima vama, uvaženi gospodine ministre, načelniče, gospodu generali, vama, poštovani novinari, dragom narodu ovde okupljenom, da čestitam praznik, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. I živimo u neko nelako vreme u koje gotovo nikada nema dobrih vesti, ali Srbija je danas mnogo snažnija, mnogo jača nego što je do pre samo nekoliko godina bila. Nastavit će da se razvija. Kada to kažem, ne mislim samo u vojnom smislu, mislim u privrednom smislu, u smislu broja zaposlenih, u smislu izgrađenih kilometara puta, pruga, u smislu bolnica novih, škola. To je ono čime možemo da se dičimo i to je ono što našoj zastavi, našoj slobodi, našem jedinstvu daje smisao. Želim da čestitam svim Srbima širom sveta, ma koliko granica da nas deli, ono što niko ne može da nam uzme, to je pripadnost istom rodu, to je isti srpski jezik, to je ista srpska trobojka, crveno-plavo-bela, čega se nikada nećemo odreći i uvek ćemo pripadati istom narodu i sa ponosom to isticati. Što se tiče naše vojske, mi smo i danas i prethodne nedelje dobili značajna pojačanja u oruđu i oružju i tek će toga biti. Mi nastavljamo da se razvijamo, ogroman novac ulažemo, ogroman, neproporcionalno veliki u odnosu na našu ekonomsku snagu, ali mi smo zemlja koja je jedina vojno neutralna u ovom delu i zahvaljujući do duše vama, to je slučaj zahvaljujući Srpskoj, to je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, ali je de facto u potpunom okruženju zemalja koje pripadaju jednom vojnom bloku, a mi želimo ljubomorno da čuvamo svoju vojnu neutralnost, želimo da sami brinemo o svom nebu, o svojoj zemlji, o svojoj deci i to ćemo nastaviti da radimo u budućnosti. Nećemo da pripadamo ni jednom bloku, dičimo se činjenicom da smo slobodna i slobodarska zemlja, dičimo se svojom crveno-plavo-belom trobojkom i dičimo se svojom snažnom i sve efikasnijom vojskom. Neka živi Srbija i srećan praznik svima